ngasekhaya siphinde futhi sibikelela nje bonke abakhona ke lana ke entabeni la esikhona njengamanje ke la sikhumbuzeni la uZulu la khona ke namangisi akwazi ke uZulu ukuthi ke ewanqobe ke amangisi atholakala ukuthi nje ngo2 hours wayesewanqobile amangisi oyena futhi uZulu wayeqala ukunqoba amangisi ayesehamba indawo eziningi la edlula khona ewina kodwa nje manje uZulu wafika wanqobe ebhathela nje amahawu nezagila njengamanje sinomphathiswa sinamphathiswa sikubingelele sikwamukela. Siyathokoza kakhulu mfowethu Xulu, siyabingelela kakhulu kubona bonke abalaleli emakhaya bomqulusi abaqulusi FM sanibonani emakhaya. Siyathokoza kakhulu kuyintokozo ukuthi siba nawe silana ke esikhumbuzeni entabeni sayibiza ukuthi intaba engcwele ngoba la okwanqotshwa khona ababethu bazothatha ke izwe lobabamkhulu kodwa bafike banqotshwe mhlawumbe kuba sikhona sila kuthini ukuphala kwakho. Impela mfowethu Xabhashe intaba le ebalekile isilo esibuzileyo umdlokombane uhambe emhlabeni ese ibusisile lentaba wathi intaba kaZulu ezokwaziwa njengentaba engcwele ngoba ilapho uZulu aqoba khona umlando owungakaze wenzeke emhlabathini waseAfrika iyonkana lapho kwathi ngomhla ka22 kuJanuary ngo1879 uZulu waqopha umlando ngokuba abe yisizwe sokuqala ngaphansi kwesandla sobukhosi besilo sasondini isilo ucetshwayo kaMpande uDlothovu kaBheke ufana nemsebelanga lapho uZulu eza kovikela izwe eza kovikela umnotho eza kovikela amagugu akhe ayeqonelwa amangisi isilo ucetshwayo wayiphaka impi yakhe isukondini yafika la kulentaba yawathela phansi amangisi ngomhla ka22 ngakho ke siyathokoza kakhulu kuMdlokombane isilo sethu isilo uzwelithini kaBhekuzulu uBhejane odlabakayise uBhejane ephuma esiqwini kade bekuvalele ukuthi uthema ehlala esihlalweni wayesenza ukuba lamagugu ethu siwakhumbule futhi siwonge. Siyathokoza kakhulu kuNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu uButhelezi imbabazane kaMahaqi aqaza amadoda ukuthi kuthe ngesikhathi sakhe engundunankulu wesilo engundunankulu kaZulu bebamsene nesilo uMdlokombane babuyisa zonke lezi zinto umntwana wakaPhindangene ubese eqala ke inhlangano ebizwa ngokuthi amafa kwaZulu Natal kuyiyona eyonga amagugu esizwe amafa ke kwaZulu Natal angaphansi ke komnyango lo wethu wezemidlalo ezobuciko namasiko ukonga wonke amagugu namasiko esizwe kodwa lokho sikwenza ngokulawulwa imbube esukuhleze esihlalweni ngaleso sikhathi. Namhlanje ke imbube ikhombela usuku lomhla ka22 okuyilona vele okwenzeka ngale sigameko kuba namhlanje sizela imbube izokhuluma nesizwe sonke ngokuthi kwenzekani ngaleli langa. Sithokoza kakhulu umphathiswa ngifuna ukubheka la ukuthi mhlawumbe ngoba ulwazi mhlawumbe liyashoda kwabancane ngoba sakho mhlawumbe ezikoleni singabonani lemlando le iba khona ezikoleni kuba nezindawo lokugcina khona ke lemlando ukuze wonke umuntu okhulayo ekhule azi lo mlando ungahambi nabantu abadala thole ngesikhathi sabantu basekhulela abancane umlando abawuthola ngoba sike isikhathi abafunde ngaso. Lokhu nje kwenzeka kwenziwa imbube kuyingxenye yakho ukuthi kugcine kumlando asiqali namhlanje imbube ibisemgonqweni kusuka ngenyanga kaDisemba ibe iseyiphuma emgonqweni ngesonto edlule emakuhlangana ke lokhu ngesilungu esithi ifull moon mayinyanga igcwala ithi mikithi sase siphuma ke isilo emgonqweni lokho esithi umkhosi waselwa sithe masiphuma isilo emgonqweni ngesonto sase siphaka lapha eondini esigodlweni sasondini saphaka ibutho kuba lize la lizoyokanisa kulelo butho bekhona ibutho elidala elimele inguba makhosi eyayilwa la ngo1879 kukhona ibutho elincane elibuthwe imbube kulomkhosi oselwa imbube kade uvala ngesikhathi ke behleli la bekanisile kusuka ngesonto kuze kuzoba izolo belibufundiswa ibutho elincane mhlambe engikhala ngako nje mina nekusafuna sikubhekisisa sibambisene nendlunkulu ukuthi libutho elincane elisuke libuthwa imbube ngomkhosi oselwa kungabe sekuba isigejana ukuze lokho kushoyo kube into eyenzekayo kufuna sibheke ukuthi mhlambe kuona wonke ama district aKwaZulu Natal kube ukuthi ama district azilethe insizwe ezincane ngoba ngesikhathi behleli la bebefundiswa ngobuZulu bebefundiswa ngobunsizwa bebefundiswa ngokuziphatha bebefundiswa ngokuthi umuntu wesifazana uphathwa kahle kunqandwa lezi zinto ekuthiwa oGBV ukuze mabekhula insizwe ezincane zazi ukuthi kuyahlonishwa kaZulu umuntu wesifazana uyahlonishwa
bebefundiswa ke nangomlando wayintaba le eSandlwana, bebefundiswa nangokuthi uhulumeni uyini, impawu zikahulumeni nokunye okuningi. Ngakho yebo kuyenzeka, kodwa ke phela uhulumeni unemkhakha ngemkhakha. Umkhakha wezemfundo usungaphansi ke kwamfowethu uHlomuka, okuyibona ke ufuna babhekele lokho. Kodwa ke ngike ngakhuluma no professor bamanyuvesi ahlukahlukene, ngikhala ngokuthi yebo siyakhala ngokuthi umlando wethu awukho ezikoleni, kodwa uzozibe khona nje ubhalo ubani mangabe ifundiso zakithi zingabhali. Ngoba abanye bafunda imilando yabo ngoba izifundiswa zabo zibhalile ngezinto zabo, ezakithi izifundiswa zikakabhali ngezethu izinto. So asikwazi ukuthi sifolte umnyango wa education uma ngabe kungekho lutho olubhalwe phansi. Kubhala bani? Kubhala izifundiswa o professor baphi babhaleni. Sithokoza kakhulu awakho nje ukucela sikutetela. Ngithi nje lolu suku uZulu usuku oluhle kakhulu, usuku oluyingcwele, usuku lomkhuleko, usuku lomlando, lapho uZulu aqopha khona umlando ngokuthi imbube ucetshwayo akhombise umhlaba wonke ukuthi nathi asibancinyane. Imperialism le ukuqonelwa kwethu okwakwenziwa amangisi nezinye izizwe zazifika la kwakukuyosiqonela nokuthi basenze sizifile sengathi thina sibancane, we are smaller citizens as compared to other nations. Kodwa ke imbube ucetshwayo kaMpande yakukhombisa ukuthi nathi asibancane, we can defeat the mighty British army in the African soil. So Zulu asambe siqholoshe, sambe siyiqhenye nasezikoleni la sifunda khona, ngoba namhlanje sikhali sempilo yanamhlanje imfundo. Sihambe sazi ukuthi in the world akekho ngasehlula nangokomqondo. Ngakho ke kubalekile ukuthi sizazi ukuthi nathi siwumfanekiso kaNkuluNkulu, uNkulunkulu siphile konke okungenza ukuthi sikhulise isizwe sethu nezwe lethu lifike lapho imbube ikhomba ukuthi asifike khona. Sithokoza kakhulu, sibonga kakhulu. Siyathokoza. Sibonga kakhulu kumlaleli ngesikhathi sakho sephasana ngasekhaya.